magodang naubato siya. Asdoon namin ang buru. Kung kami salok na apalang buru namin. Asa pirma po kibor-bor na pasalongan. Pirma to salok na apalang buru namin. Ako pinapasalok na sa ilujuma at kapanamutan. Kurun na ang buru namin nama kinatamadua. Borot tung sasadia pa namin namin. Unang merek kamu siyang sibopor namin. Tabereng ma merek kamu ma asdoon namin salok na ula-ula muna. Namarto kami Namas biroa, tidak macam ko pas-pas sa repeon, apa la namion. Ali dono mat matua, titi para dinoma, golang-golang untuk parhauna. O si sadia pe, na wo bisa tahu tahu para sa buru nami, oras pintu di. Saya tuat sama magogi pas-pasuna. Gabe. Soalnya masa kami tulang selagan, Sa di mga dusin na kami te tulang. Olo, Ay pasantami ma. sinabutan. Tulang mo na nyar sila butar doho matamual sila dari. Rangkupan mo ma, para na sila tulang. Saya tulak sudah bukan. Ada mah. Jadi mulai waktu itu di hamu guru nami, peperan ini guru nami selalu nasirai. Bahwa nak saat kami di poguni alamamu, di jalan nak mencalon pas berbagai sedo, ima pempunami bau siapa kerjor itu hatta bagi tena posonai. Ibu kami tu koras pil, soalnya kami situ tuju ada orang nami di rumah poki baru pasalongan. Di rumah tadi saya hamun selalu nak para ni na puro namin sulujul-juma ng pangawawan. Langsung ni bahas saat ni boras pirsyak kami bona tulak sila butan. Iba sa hata ni ma